Naon itu? Ih. Naon? Itu jelema tuh itu. Main jauh. Itu cakep banget kata lu ku dia. Kadeuleuh ku aing. Ih, urang aing kaluhur bae. Emang lagi hese aja mah gede kahulu mah. Jadi gak kan itu. Main jauh. Mana ya? Ayo, duduk Mana? Ayo, main dia mah. Bi. Hangit amat sinja, mandi henteu jeung Bi. Bogo mandi lah aing mah. Bi babi dia meureun itu eureun. Hangit biasa deui. Gue sorangan mandi henteu, jorong mos mandi. Sapeuna 7 kali. Penting di mana? Mana hangit bae. Tur. Atau hangit nama aing bajuna ya can ganti doang. Atulah dia jorok jasa. Nah surang kayu be. Luwung dengan kanas pagar. Atau ayo, naon kanas pagar. Mentah main keur hamil. Ataupun dia enggak sih oplet. Ya soalnya anjing diambil. Berat. Boleh jasa. Ayo kan, ayo ulang jangan nih. Ayo gerak. Ayo. Boga. PS sih nang ih. Es. Wih, balik be ayo ih. Es. Baik-baik baik dia mah. Diri atang mina pacul. Ayo balik be ih. Cin aing es. Dia tuh, betul bang, doangan. Anjing es ih, ayo balik be ih. Aing dia balik. Ayo balik ih. Es, ayo balik. Boga sih. Pep. Hah? Ih cina jambu berencok emang apa dia? Oh, berencok. Nyaho ya. Adanya mau berencok. Gua aku yang mah. Yang sisa anjing dia. Cekol baheula lama. Oh, gitu nya. Oh lah, engkak nyaho yuk. Mun dia. Oh. Amun dia mah. Langsung lah. Menyubak mah yo. Nah, ini babak jing. Oh lah, kolok. Beuk ya? Hah? Gimana yo? Dia mau ngetengeun anjing. Dia watai ke bawah di bulangnya ngeun awal. Asal bae dia mah. Pait. Angon. Ayo. Woi. Dia tes mana es? Mau pacul gitu deh lo pet. Nyao, duaan bae dia tumben nih oh. Ndek ke sawah. Tah, si Ulu dia mah. Karena yang mendak jelema, cepatnya sempurna mencurigakannya sa. Si Ulu sieun ngajak balik deui. Bingung kita dia yang balik bae. Tujuan mau kumaha es? Ih. Atuh aing curiga heula engke, aku penasaran aing mah. Curigakan kumaha anjing egang. Nyao dia mah burang-burang kieu ngarukun. Nyao, Jelas dia mah. sah dulu mun yo jelema. Dia mah yuk kumaha teu curigana aing. Buka tutup kawe dia beungeut nah, kaluna naon. Wong mencurigakan bagi penasaran keneh gua deh ge. Tapi yang penting ada lo es. Dia mana heuleuh anjing. Aneh ngandel kaluhur bae naon manuk. Aing nguluk tah dia bakal jalan nabrak naon luhur bae nu. Manglet Penasaran yang ngakang yuk. ayo aing tadi teh hayang masaran yang jelema si ulum naon si ulum anjing gua wani di ditu ge. Balik we dia ka ditu. Oga ih hayang ngilu penasaran nih yuk. Baik pinja. Oga dia. Iya hayang ngilu penasaran yo. Dari mah duaan yang sieun. Tadi makan berangkat udah nangkep aing. Wih, dong katirisan. Ayo Hayang ngilu. Ayo. Ngomong wae dari ya. Tur. Wih, wangi dah jeng kuda nih jing. Gua omet dia mah ngahangit jasa dia kuda nila. Pantesan bau hangit kadang kalau mang pae. Oh no. Dia jeung bi aing diharuan bae tuh. Ku jamet daharuan janul. Burang mat babi dia lah. Babi Asal bae, babi bae. Tak bentang babi bae. Maksud dia. Sama aku dia. Ih, dari ya lain nama akur kalau digulungkan. Serius. Ayo, jerba. Males. Mana sih? Ones. Itu. Emang itu bener. Kan? Dulu kan dia.
Tutup kabeh kan tuh mencurigakan jasa. Oh, jadi yuk. Masa aja dah. Saya teh. Tengkan bege. Ayo. Salah. Ih, ge. Naon? Ih, dari mana? Oh, nih. Ih, begong. Lo naik nih begong. Udah lu. Oh, anjing dia. Kan yang lu ongko. Hai Guran. Mana? Teangkeun lah. Ayo dituturun na. Ikut dong tando. Ih, Loh, hai Guran. Kek. Naik. Naik kan. Sudah lu. Apa aja nih? Tonton. Oh, ini yang lu mana? Nih. Tunduk kan wae. Ya, orang dulu. Ih, Mau ngapin dia? Nah dong Iya, ya lu. aing euy. Sorry ngadu iya. Oh, sin biasa yo, sin bae naon ge. Diangkat ku aing. dalam balik itu. Jangan. Kenapa jadi dia? Aja we. Buka pakai tangan coba. Beres banget. Begok dia mah. Maju mencurigakan saya pakai anak. Kumanya dulu tadi. Ih, lu gede tuh kan? Oke. Jadi sejengkol jeung ieu mah. Ih. Gua enggak tangkep di begong. Bangsat dia capek ke aing doang, boy.